Nješka u Beogradu minister upravi i lokalnej samoupravi Branko Ružić potpisal kontrakti o dodzeljovanju sredstva z budžeta, a sredstva za svoje projekti dostali Zavod za kulturu Vojvodjanskih Rusnacoh, novinsko-vydavateljna ustanova Ruske slovo i Ruski narodni teatr Petro Riznič-Ďaďa. Toho roku sme dostali za projekt, ktorý še odnoši na prekladanie rýžnych javnih dokumentoh, elektronskih dnevníkoh i programoh nastavi za naše djeci, ktorí predškolského возрасту, osnovnoškolského i srednjoškolského возрасту. Okolo $500,000 dinari sme dobili z ministerstva i to nam bar zveljo znači ti sredstva. To po drugi raz Ruske slovo konkuruje, 2019 i 2028 sme konkurovali. Prešlého roku sme dobili $250,000, 240 zezri i vyhasnovali sme, že by sme objavili Kostelnikov kapitalni tom, pijati, kotri u prerihtovanju i pošvitko bude zakončeni. Toho roku sme dostali okolo $500,000 dinari, že by sme realizovali slikovnici, odnosno robotnji za djecinsku literaturu za slikovnici. Obrazovanje nacionalnih menšinoh to oblast, ktorá od sušného interesa za njih, ktorá doprinoši očuvanju identiteta nacionalnih menšinoh, jak i obezpečovanju jednakih možljivostoch pristupa obrazovanju na všetkých úrovňoch za pripadníkov nacionalnih zajednicoh, hvarel minister Branko Ružić. Minister zdohadnuli, že toho roku na konkurs stihli 210 prijavi, a pri výboru merkovaloše, že by še vybralo projekty, ktorí doprinoša práve unapredzenju obrazovanja pripadníkov všetkých nacionalnih menšinoh.